Naselje Kamenica u blizini Teslića po mnogo je čemu posebno. U ovo se naselje naime poslije rata vratilo više ljudi nego što je iz njega protjerano. Danas se stanovništvo Kamenice bavi ratarstvom, stočarstvom, ali i poduzetništvom. Obnovili su infrastrukturu, ponovno sagradili i džamiju, a želja im je da se izgradi put prema Šeheru, koji bi putovanje prema Federaciji skratio za 55 kilometara. Prije rata je u Kamenici živjelo 2100 stanovnika mješovitog nacionalnog sastava. Povratak Hrvata i ovdje je simboličan. Bošnjaka se vratilo 1500. Ukupno je otišlo oko 1400 bošnjačkih, to je onaj procenat od 120% povratka. Zaposleni u tesličkoj privredi i državnoj službi mogu se prebrojati na prste. Ljudi pretežno žive od poljoprivrede, znači posjedujemo ovdje 3 stanice za otkup mlijeka, voćarstvo, šumski plodovi. Iako posjeduju idealne uvjete za plasteničku proizvodnju, ona je još u povoju. Kupio sam plastenik za svoje pare, ovo je 100 kvadrata. 100 kvadrata. Plasiram ovdje na selu uz moje komšije i nešto trgovinu. Glavni događaj u selu su pripreme za otvaranje džamije, izgrađene u zonu porušenu 1992. godine. Ovdje 1. avgusta očekuju dolazak 30.000 vjernika. Najviše su pomogli donatori iz Tešnja. Nešto malo dijaspora, a 80% smo mi građani. Decenijama se priča o izgradnji puta Kamenica-Novi Šeher. Poslije sanacije puta prema Tešnju 6 km dijeli Kamenicu od magistralnog puta prema Zenici, koja bi bila bliža za 55 km. Prioritet je put spajanje sa Šeherom, praktički sa Federacijom iz prostih razloga. Tim bi otvorili ekonomiju. Svjesni da od pomoći sa strane nema ništa, Kameničani u izgradnji puta vide novu šansu da sudbinu održivog povratka i dalje drže u svojim rukama.